Da skratimo ovo maltretiranje i ad infinitum vrtenje u krug. Jer obmanjivači i lažovi upravo to žele i upravo to namerno rade. Vrte se u krug oko suštine i izbegavaju je. Za vas koji ste odgledali budalaštinu zvanu nepokrenuti pokretač i kritiku te budalaštine i odgovor na odgovor na odgovor na odgovor, da li je u bilo kom trenutku objašnjeno šta je potencijalni svemir? Da li je u bilo kom trenutku objašnjena veza između čaja i svemira? Na izgled jeste laganjem i zavrtanjem. Evo zašto. Dve su poente u ovom videoklipu. Jedna je laganje i bolest. Bukvalno, žao mi je, ali apsolutna teška poremećenost osobe o kojoj govorim. Evo i zašto. I druga je ovo što sam rekao o svemiru. Prvo ova prva. Znači, imamo postojeće suvo bilje, imamo postojeću toplu vodu. To su postojeći elementi koji imaju svoje nazive, imaju svoje definicije. On dođe i kaže to je potencijalni čaj. Znači, uvodi novu definiciju za postojeće stvari, za postojeće definicije koje znamo, razumemo, jednostavne su, on uvodi novu definiciju. Ja kritikujem uvođenje te nove definicije, te nepotrebne nove definicije, tog zamajavanja, tog prodavanja magle, zamućivanja cele teme nepotrebnom definicijom. Ja kritikujem dodatnu drugu definiciju i zahtevam da se eliminiše i da se vrati na samo jednu postojeću poznatu. I on na to kaže da ja zamućujem vodu novim definicijama. Vraćanjem na postojeće definicije, eliminisanjem nepotrebne nove definicije, on za to kaže da ja uvodim nove definicije. To je bolestan čovek. Tako nešto normalna osoba ne može da uradi. Znači, što duže bude ovo išlo, to ćete više i više i više ovakvih primjera da vidite. Jer je čovek poremećen i nesposoban je da to prihvati i da potraži pomoć. I takve gluposti će da lupeta sve više i više što duže ovo bude išlo. Ali ja nemam nameru ad infinitum da se vrtim u krug. I zato idem na poentu. Šta je poenta? Vrlo jednostavno. Imamo postojeće suvo bilje, imamo postojeću toplu vodu, te elemente sklapamo i dobijamo čaj. Potpuno je nepotrebno te postojeće elemente nazivati potencijalnim čajem. Potpuno je nepotrebno sklapanje tih postojećih elemenata nazivati aktualizacijom. I potpuno je nepotrebno čaj nazivati aktuelnim čajem. Znači, sve tri stvari su budalaštine. Ali imaju svoju svrhu, a to je obmanjivanje, jer se onda uz pomoć tih nepotrebnih novih definicija pravi paralela nepostojeća sa potencijalnim svemirom, za koji se ne kaže šta je, i aktualizacijom potencijalnog svemira u aktuelni svemir. I tvrdi se da je neophodno da bude svestan entitet koji će to da aktualizuje potencijalan svemir u aktuelni svemir. I to se radi kao poređenje sa čajem, jer je za čaj, jel te, neophodan svestan entitet koji će da aktualizuje potencijalan čaj u aktuelni čaj, zar ne? Zar ne? Zar ne? Da li je možda moguće da se bilje osuši prirodnim putem na suncu? Da li je možda moguće da se kišnica skupi u nekom udubljenju nekog crnog, tamnog kamena i da se na jakom suncu veoma zagreje? Da li je onda moguće da povetarac dune suvo bilje u to udubljenje sa toplom vodom? Da li smo upravo sasvim opušteno pronašli način da se potencijalni čaj aktualizuje u aktuelni čaj bez svesnog entiteta? Šta ćemo sad sa argumentom?
ćemo sad sa poređenjem sasvim prirodne aktualizacije potencijalnog čaja u aktualni čaj sa potencijalnim svemirom i aktualnim svemirom. Jer ako jedna stvar može da se prirodno aktualizuje, zašto ne bi mogla i druga? Ups! Pri čemu još nismo odgovorili na pitanje šta je potencijalni svemir. To je suština koja se sve vreme izbegava. Jer postoje dve mogućnosti, ali nećete čuti ni jednu ni drugu, jer sve dok vam ne kaže šta je, ne iznosi tvrdnju i ostavlja vama da se vrtite u krug. Jer ako je potencijalni svemir nešto što postoji, neki delovi koji postoje, kao što su suvo bilje i voda za potencijalni čaj, onda je sasvim moguće da kao što i kod čaja prirodno nastane da se sklope ti elementi u svemir. To što mi ne znamo koji mehanizam, kao što ne znamo ni koji su delovi, je nebitno. Ne znači da je nemoguće. To bi bio argument iz lične neverice. Logička greška. Znači, neće reći da su postojeći elementi. S druge strane, isto tako neće reći da je bilo ništa. Jer onda je sasvim jasno, čak i njemu, da je moronski debilno tvrditi da se deluje na ništa. Zato nijednog trenutka na to nije odgovoreno. Moja cela kritika je bila da se deluje na ništa i to nijednom nije bilo odgovoreno. Na ništa ne može da se deluje. To nijednom nije bilo odgovoreno. Citirao je to moje u nekom delovima klipova, ali je onda pričao o nečemu totalno drugom. Nije adresirao to što je rečeno. Suština je da nije definisano šta je potencijalni svemir. Suština je da, ako je potencijalni svemir ništa, onda je moronski debilno tvrditi da se na ništa moglo delovati. To je debilno. Da ne pričamo o budalaštini, da nigde nije definisan ni taj bog koji kao navodno trebalo da deluje na to ništa pa da napravi. Sve je to bolesno. A ako su pak postojali elementi koje nazivamo potencijalni svemir i oni se sklopili u svemir, zašto je nemoguće, to isto neće dobiti objašnjenje, nikada, zašto je nemoguće da se ti elementi sklope prirodno, kao što smo upravo videli da čaj može da se sklopi prirodno. I sad ćete videti vrtanje u krugu ponovo i ponovo i ponovo, ad infinitum, a ovu suštinu nikada odgovorenu dobiti nećete. Jer je nemoguće. Eventualno što će dobiti je laganje kao za ono o novim definicijama, gde ja eliminišem definiciju, a on me optužuje da unosim novu i da uzbunjujem. Ja kritikujem njegovo unošenje definicije i izbunjivanje, a on se okrene i kaže ne, ti unosiš nove definicije. Ja eliminisanjem po njemu unosim nove definicije. To je bolestan čovek. I samo takve odgovore ćete moći da dobijete. Zato je vrlo verovatno da je ovo poslednji video koji ću praviti vezan za ovog bolesnika. To je za ovu bolesnu temu. Eventualno ću vidjeti neki drugi video, pa ću njega da razložim isto ovako i da objasnim tačno i jasno gde je greška, gde je budalaština, gde je laž, gde je neistina. Ali da vodim debatu sa nekim koji je evidentno bolestan, ne dolazi u obzir, jer je to nezahvalno na više načina. A najviše prema njemu, jer je njemu potrebna pomoć, a ne debata. A ovo ne objašnjavam za njega, jer on ovo neće ni shvatiti. Ovo je objašnjenje za sve one koji mogu da slučajno pomisle da on rekao nešto iole validno. Nije. I to je jako tužno.